kumele ihlukanise unyaka. So nami sengibatshelile lapha nokhuzini ukuthi ngicela bathathe amavoti ami kasikilidi bawafake la kwingeke. Khuzani amavoti ami kasikilidi ngiyawathatha ngiwafaka la kwingeke ngoba ngokwenhliziyo yami ngiyabona ukuthi kungaba umlando lento leyo ukuthi kune group yase South Africa eyake yanyamalala for 10 years yathi mayibuya yabuya yazohlukanisa unyaka ngommusic wayo original. Ngiyabona ukuthi ayi piano belisibelesela ngifuna ukukhohlisa. So manje even uqhamuka ucabanga ukuthi uyabuya ngaleli igqomu leli kufanele ucalculate kahle ngoba uyabona ukuthi isound etrendayo ipiano but ibeginners ikophila umlando ukuthi yize kunjalo mawubelivela entweni obelivela kuyona focus kuyona uyenze yenzeke. Umampitsha bengazothi umprofeti ngoba sometimes mayisho izinto like kusho izinto ngingacabangi danger ama lyrics ezozo already ayekhuluma ukuthi nizophatha indondo nizokwenzani ingakaphumi ialbum ingakayi release. So into mawubelieve